多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Dalam ikan siya kita topi papali no kawas ititaanan to palohai a rumiat. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas. Atau maru sapatlama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I ulit 26 Jepang sa kapito tusir suasa. Kawasaw wata ko nika tatlamaan no saay kafalit ulah iso. Miki ating maamin ko tamlaw i laluma no sapikpik iso saan. 诗篇36篇第7节说：上帝啊，你不变的爱多么宝贵，人都在你的翅膀下找到庇护。Salikakaaw, yo malitumoh ita ko masamaanay at lemaki, latag matulor ko falucho, rarima ko pitier ita. Nikaw rira, tahatlaot at sa ay kafalis ko tatamaanay a ulah no kawas. Mararit jingda amikapod ititaanan, jadi hatlay kita i laluma no singi atla ningda. 我们或许会因为生活中所遭遇的事情灰心丧志，信仰软弱，但上帝的慈爱永不改变，他总是与我们同在，在他的恩典中，我们得平安。米多伦给大，我们同心祷告。Sila itay atlay ayay tapang kawas, talamikan siya kako tunika talamaan at sa ay kafalis ko ulah no miso. Ano tanagtag to, ano rarima to ko pitier no makui, sa ay pinaay kiso, sa ay pilias kiso itakwanan. Nanay, matia o sa ay kafalis ulah no miso ko faluzo no mako, amasaruzo amitier itiswanan. 施恩的主，感谢你不变的慈爱，无论我的信仰坚定或软弱，你从不拒绝我，也不离弃我。愿我的心就如同你不变的爱，全心信靠你。Pakai ni italamaan na ang utapang si Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。